Amor weng man duanu dong auto atam na mi update kilwak wa mi no tam malupe kilok pa balalo mi achel dian tika a ki acholi rom lora pa ma char piara reo neno ke neno dian ma tika a ne kara pole pa banya Rwanda ma ludire mi M23 rebel ma tika lwenyi Congo karo ndongeno no gangio ko bodwa. So dia tika a ma report mo no kita cara direct ki Congo. Meno report ma chel report ma reo bud balalo ma kita Ugandans. Ma gen banyang ko le pegitika a. Kita wane ka gen ki a ngomu dong eti menini. Ma gen ki ker chanda ki ye. Pegitika a moko kita waju ni ka ngat ma chelo ngome mu ker piye presidential directive wani miare ki beri. Kun wan watika wacho ni kere wa ngom make chelo ni ngom kwaro pe ke chelo ke twero so ka kenyu men lok ma reo ma pete ma be lok mi adek en kit wana chule chele kit wana chule chele a cholo moko ko bedi dong gitika gamo dia pa balalo ni do bed bodgi balalo dong winye bodgi ni ka inde gamo dia mi are wa ni megi dong nongo no dong ki mini dia bit ngato mo ba pe wa ke lela pe wa ke ginu mo ne yan dong te wane ha dia dong pa balalo dong pega a piana chulo dong te gengo kogi balalo dong bedo magu uma isanta wai binni wu wa be binni wu pian woni do wai wi tek chalo wi lu mod kodi meno report ma dek report ma ngwan e area mo kane I pade e area mi laguri ya moro e area mi pogo balalo ta meta mera ki chelo ngom pian gi chelo ni ka gi chelo che nyuro ni directive nyuro ni miare gi beri menu gin ma perwate koro president me Uganda te chel wai ni ke undo te chelo ngom man gin ma tie atime dong un miero mi tambot wa ngom miero wa timu bot wan ana te ka tich akupe chuchok ki ulanya Gilbert akupe chuchok ki ruod lugai akupe chuchok ki chief justice ma enemy no watam min watam la ko tich pa chuli egini mogo mati agamo diang pian balal no pugu bedo ko center gitika kude so man report watam wakel bodu bad wan mere ma chalo wan enemy eri wan ki Gilbert moga wai chako ke la guri chiel mo e ken ma kete goene ngom chor ne ngom inge wai char ya mor pogo chiel mo e ken ma kete goene kun directive wai ne dano a chor ne ngom so wona churi ka bobinu udonyi ko wek luoro tiako gango wek luoro la kori lutela mogo magi wajo ni balalo mioro beri ni lokuni ngarumo matika mioro wunyine peke kodo wek wa yue wek jono ango ki ngomwa un jo mogo ma charo ngom bot balalo report me abija wini gidi adugu kateto agreement ki botwu wek dike maja ukony wi kot un mono en ma un charo ngom ka ocho no adu wango obere boranga pian ma pia ki chogo ma pia ki waje ki gweni mi warata miera kong ki nano gwangwano peke ki ken miera wa lup chira ye bat ka gin eno time komi no ini be gamani ngo ki dong mi giki chabet enini one at an ma chala lawyer atika making an application mi medo ulanya Gilbert I case na balalo re ye kote joinda wa mere wa don pian ka tung chel balalo gite dota Attorney General tung chel bene no balala Attorney General no ti ginu mo wana te matala chori takke so wa bi joining ka joma winyu luo ma ke tamane miara ke med nyingi ana beti ye chara lawyer bana bi chu ye court minara ni block gini po bere lok rungula so kany maka wa goyo duru mano duru wa be ke bor ruod lugai ma en ruod lugai wi yot wa be char wani kede bene ka choro chel ping o jolo duru wa pian jimene mogo nongo no kero mera meda ana wek update en ko man uluori lok eneni waneno ngo matika timme lo tena choli jomo ko makite kat agreement ki balala manong tin ke wani ki tiki diang cho nyingi o me borwa pian jo eneni pego ke wi polo anu donga to a wek ko man